시편 78편 돌아가 보겠습니다. Одоо бол 78 руугаа эргээд очие. 11절로 16절 함께 읽겠습니다. 11-ээс 16-г хамтдаа уншийе. Түүний үйлсийг болоод өөрсдөд нь үзүүлсэн гайхамшгуудыг тэд мартсан. Тэрээр Египт нутагт зооны хээр талд эцэг өвөгдийнхэн нүмэн гайхамшгуудыг үйлдсэн билээ. Далай хувааж тэднийг дундуур нь гатлуулж их усыгч овоо мэт тэр зогсоосон. Тэднийг өдөр үүлээр шүнжин галын гэрлэр тэр удирдсан. Цөлд хад чулуунуудыг тэр хаглан оёоргүй гүнийх мэт ариван их усыг тэдэнд уулгасан. Бас хаднаас урсгал ус гаргаж усыг гол мөрөн шиг урсгасан. 네, 여기 보세요. За энийг хараарай. 11절에 11 дээр 여호와의 행하신 것과 저희에게 보이신 기사를 잊었도다 그랬습니다. түүний үйлсийг болоод өөрсдөд нь үзүүлсэн гайхамшгуудыг тэд мартсан гэж байгаа. 이스라엘이 실패한 이유가 믿음이 부족했다가 아닙니다. Тэгэхээр Израиль бүтлгүйцсэн шалтгаан нь тэдэнд итгэл дутагдсан учраас биш байна. 그들의 문제는 하나님의 행하신 것을 잊어버린 거예요. Тэдэнд ямар асуудал байсан бэ гэвэл Бурхны үйлдсэн гайхамшгуудыг мартсан учраас. 이스라엘 백성은 하나님을 경험하지 못한 사람들이 아니었습니다. Израилийн ард түмэн Бурхны гайхамшгийг үзэж харж байгаагүй хүмүүс биш. 하나님의 능력을 누구보다도 많은 걸 경험했던 사람들. Бурхны хүч чадлыг бол хэн хүнээс илүү харж мэдэрсэн хүмүүс. 그래서 설명하잖아요. Тиймээс тайлбарладаг. 홍해가 갈라졌고 Улаан тэнгис хуваагдсан. 광야에서는 구름 기둥과 불 기둥이 그들을 지켜주셨고 Цөлд үүлэн баг нь галан баг нь тэднийг хамгаалсан. 반석에서는 물을 내주셨다. Хаднаас тэдэнд ус гаргаж өгсөн. 그런데 먹을 것이 필요하자 Гэтэл идэх юм хэрэг болон гот 그들은 하나님을 의심하잖아요. тэд Бурханд эргэлздэг. 19절입니다. 19-р ишлэл 함께 읽겠습니다. хамт уншийе. Тэд Бурхны эсрэг ярьж хэлэхдээ Бурхан цөлд ширээ засаж чадах уу? 하나님이 광야에서 식탁을 베푸실 수 있으랴 이렇게 의심하는 거예요. Бурхан цөлд ширээ засаж чадах уу гэж Бурхны эсрэг ярьж эргэлзэж байна. 왜 그렇습니까? Ягаад тэрвэ? 그들이 자신들의 구원자 하나님을 의지하지 않았기 때문이에요. Тэд өөрсдийнх нь аврагч болох Бурханд итгэж найдаагүй учраас. 22절에 그 답이 있잖아요. 22 дээр үний хариулт байна. 22절 함께 읽겠습니다. 22-ыг хамт уншийе. Учир нь тэд Бурханд үл итгэсэн авралдан ч эс найдсан. 자, 우리가 왜 신앙에 실패할까요? Бид яагаад итгэлээсээ 왜 우리가 구원 받았다라고 얘기하고 잠깐 교회에 나오다가 떨어질까요? одоо итгэлээ алддаг вэ? Аврагдсан гэж ярьж хэлж хагаад хэсэг хугацаанд явж байгаад яагаад бид холддог вэ? 예? 신앙생활 잘하다가 왜 교제 가운데서 떨어지고 교회 가운데서 떨어질까요? Итгэлээрээ бид нар их сайн амьдарч байгаад яагаад энэ чуулганаасаа нөхөрлөөсөө бид нар холдож салдаг вэ? 왜 세상으로 갈까요? Яагаад ертөнц рүү явдаг вэ? 하나님의 살아계심을 잊었기 때문입니다. Бурхан амьд гэдгийг мартдаг учраас. 그 살아계신 하나님이 나에게 베푸신 은혜를 잊었기 때문입니다. Тэр амьд Бурханы надад үзүүлсэн гайхамшиг тэр нэгүслийг мартдаг учраас. 히브리서 11장 보시겠습니다. Еврей 11 6절 함께 읽겠습니다. 6 хамт уншийе. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурханд ойртон буй хүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэрээр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. 하나님이 계신다는 것은 믿는 것. Бурхан байдаг гэдэгт итгэх. 하나님은 눈에 보이지 않아도 Бурхан нүдэнд харагдахгүй байсан. 하나님도 지금 내 앞에 살아 계셔서 역사하신다라는 것. Бурхан одоо ч гэсэндээ миний өмнө байж байгаа, амьд байгаа. 그리고 나와 함께 하신다라는 것. Надтай хамт байгаа. 이걸 믿는 겁니다. Үүнд итгэх байх. 이걸 잊지 않아야 되는데 Үүнийг мартахгүй байх 그걸 хэрэгтэй. 쉽게 잊어버리는 거예요. Гэтэл үүнийг бид нар амархан мартчихдаг. 왜? Ягаад? 내 삶의 어려움 때문에. Өөрийн амьдралын хэцүү байдлаас болж. 그래서 바빠서 Тиймээс завгүй 많은 байна. 사람들의 핑계가 그렇습니다. Олон хүмүүсийн шалтгаан тэр 바빠. завгүй байна. 시간 없어. Цаг алгаа, 일도 해야 되는데 ажиллаа хиймээр байна. 언제 교회 계속 다니고 이렇게 살 수 있어? Яаж одоо байнга тогтмол сүмд яваад амьдрах вүлээ? 잊었기 때문에. Мартдаг учраас. 하나님은 광야에서도 이스라엘 백성들을 지켜주셨습니다. Бурхан цөлд явж байхад хүртэл Израилийн ард түмнийг сайхан хамгаалсан. 광야가 어떤 곳입니까? Цөл ямар газар вэ? 사람 살기에 가장 안 좋은 환경인 거예요. Хүн амьдрахад бол хамгийн таагүй, тохихгүй тийм орчин. 그러니까 이스라엘 백성들 눈에도요. Тийм учраас Израилийн ард түмний нүдэнд хүртэл 저 광야에서 하나님이 식탁을 베풀어 줄 수 있겠냐? энэ цөлд Бурхан ширээ засах уу? 왜 먹을 것이 없는데? Ягаад вэ? Идэх юм байхгүй учраас. 짐승들도 살기 어려운데 Мал амьтан хүртэл тэнд амьдрахад хэцүү. 어떻게 사람이 그곳에서 살 수 있겠느냐? Гэтэл яаж хүн тэнд амьдрах юм бэ? 그렇게 의심하고 있는 거잖아요. Ингэж эргэлзэж байгаа хэн. 홍해 바다를 가른 것은 그들이 잊어버렸기 때문인 거예요. Улаан тэнгисийг
Бурхан яаж хувасныг тэд мартсан байна. 그리고 두 번째는요. Тэгээ хоёрдугаарт нь 하나님을 찾는 사람을 하나님께서 돌보신다는 것을 잊어버린 거예요. Бурханыг хайж эрэлхийлж байгаа хүнийг Бурхан асран халамжилдаг гэдгийг тэд бас мартсан байна. 자, 기도해도 당장에 응답이 없을 때, За залбираад байхад хүртэл хариулт нь тэр дороо ирэхгүй байна. 별 상황이 달라지지 않을 때 Нөхцөл байдал нэх өөрчлөгдөд байгаа юм алга. 하나님은 나를 버리신 걸까? Тэр үед Бурхан намайг хайцсан байх та. 그리고 잊어버리는 거예요. Ингээд мартдаг байна. 그러나 하나님은 내 기도를 들으신다라는 겁니다. Гэвч Бурхан миний залбирлыг сонсно. 하나님은 가장 좋은 방법으로 나에게 응답해 주시는 거예요. Бурхан хамгийн зөв аргаар надад хариулна. 그 믿음이 우리에게 있어야 되는 거예요. Тэр итгэл бидэнд байх ёстой. 정말 내가 가장 힘들고 어려울 때, Үнэхээр надад маш хэцүү үед. 정말 야, 이게 하나님이 내 가운데 계신 거 맞나? 이런 마음이 들 때, Үнэхээр Бурхан миний дотор байгаа нь яг үнэн юм уу гэх ийм сэтгэл төрөх үед. 정말 그럴 때일수록 Тийм үе байх чинээгээр 우리는 더 하나님이 나에게 행하신 것을 기억해야 되는 거예요. бид тэр үед илүү ихээр Бурханы миний төлөө үйлдсэн зүйлийг нь санах хэрэгтэй. 제가 상담할 때 항상 답변을 드리는 것 중에 하나가 있습니다. За би зөвлөгөө өгөх үед байнга миний хэлдэг хариултуудын нэг бол энэ. 십자가에서 나를 위해 죽어주신 그 주님이 나를 버리시겠냐? Загалмай дээр миний төлөө үхэж өгсөн тэр эзэн намайг мартах уу? 십자가에서 나를 위해서 죽어주신 분이 Загалмай дээр миний төлөө үхэж өгсөн 나를 нэгэн шүү. 포기하시겠냐고요? Гэтэл тэр нэг нь надаас татгалзах уу? 네? 그럴 수 있을까요? Тийм зүйл боломжтой болов. 절대 포기하지 않는다는 거예요. Бурхан бол хизээч надаас татгалзахгүй. 나를 위해서 죽어주시기까지 하셨는데 Миний төлөө бүр үхсэн байж 나를 가장 좋은 곳으로 인도해 주시는 분이 하나님이시지. намайг хамгийн зөв замаар удирдах байгаа нэгэн Бурхан шүү дээ. 그 하나님이 나를 버리시겠냐? Гэтэл тийм Бурхан намайг 절대 버리지 хайна 않아요. гэж байх уу? Хизээч үгүй. 욥 보세요. Йовыг хараарай. 욥은요 정말 저 땅바닥까지 떨어졌어요. Йов үнэхээр бүр шалдаа бутлаад ороод 자신이 가지고 있는 건 모든 걸 다 잃었어요. өөрт байсан бүх зүйлээ алдсан. 자신의 육신까지도 Өөрийнхөө бие махбодыг хүртэл 병들었잖아요. өвчлсөн биз дээ. 자기 주변에 있는 모든 사람이 다 떠났어요. Иргэн тойронд нь өөрийг нь хүрээлжсэн бүх хүмүүс түүнийг орхиод 그리고 자기하고 явдаг. 가깝다는 친구들이 와가지고 Тэгээд өөртөө нь ойр дотно гэж байгаа найзууд нь хүртэл ирчгээд 욥의 마음속에 분통을 터뜨리게 만들잖아요. Йовын сэтгэлд харин ч их асуудал үүсгдэг. 그럼에도 불구하고 Тийм бахад хүртэл 욥은 하나님만 붙잡았잖아요. Йов зөвхөн Бурхныг л зуурсан. 하나님의 은혜를 잊지 않았잖아요. Бурхны нэгүслийг мартаагүй. 그걸 기억했다는 거예요. Түүнийг санаж 그랬더니 байсан. 하나님이 어떻게 해주십니까? Тэгэхэд Бурхан яасан бэ? 듣기만 하던 그 하나님을 직접 경험하고 체험하고 눈으로 보게 해주셨잖아요. Зөвхөн сонсдог байсан Бурхныг өөрөө мэдрэхэд турсан, өөрийн нүдээр олж харахад турсан бахан. 예, 나를 단련하신 후에 나를 정금같이 쓰시기 위해서 지금 나에게도 이 시간을 주시는 거라고 욥은 믿었다라는 겁니다. Намайг шалгаж, намайг дасгалжуулсныхаа дараа Бурхан намайг шижир алтмит хэрэглэхийн тулд одоогийн ийм нөхцөл байдлыг өгсөн байна гэдгийг Йов ухаардаг. 그 믿음이 어디서 왔냐는 거예요. Тэр итгэл хаанаас үүссэн бэ? 하나님이 내 가운데 어떻게 역사하셨는지 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지를 기억하고 있었기 때문이라는 거예요. Бурхан миний дотор яаж ажилласан, надад ямар нэгүслийг үзүүлсэн бэ гэдгийг санаж амьдарч ирсэн учраас ахна.